Да, правильно. Мама сказала, что вы цветы не любите, зато я женщин люблю. Хорошо, я обязательно буду. Рахмат деме, рахматыңыз. Mama bileydi derse aytasın. Mama bir окумыштып тұрып қойым әрі. Салават абай, просим вас поздравить с днем рождения Бадридинову Эльвиру от любящего мужа, сыновей и родных деген. Красный остров. Красный остров на шее. Шумбали мышарик резінде был Красный остров. Мишулағына білем. Ярал паямыз сапылсын. Ну, бойшаны жырламайым енді. Шынки, Эльвир, біріншіден туған күні білем. Енді мен сені әлбетте үлкенірек тұр енді, шоған күні балақайын деп енді шам. Мұнда, міне өзіңіздің туған күнінде менің концертқа келіп отырғаныңыз үшін зор рахмет. Çünkü benim gözümün doğan gününü vahşi oturup duramıyorum. Ben o günü yatıp bana duramıyorum. Onun için onun da yatamız bizler filmlerle ikimiz doğan bir günü onun için şeylerlerde şunda duramız biz. Şu an göre koyup da yat yeme. Bu işin ışırlamıyor.